Hej, takže ja zdravím všetkých pri dnešnom videu, je to zostrih z môjho streamu, kde som hral hru Crash Twinsanity. Poďte si užiť týchto 18 minút plných úplných zabavičiek so mnou. Najväčší fun fact vám poviem, všetky pesničky, čo sú tak sú proste robené vokálmi, chápeš, že proste ani jeden nástroj pri ani jednej pesničke nebol použitý. There's something weird going on in the bay. Come see. No kámo, nepovedz, že najlepšie intro proste Čavo sa prezlečie za oko, povie ti, že Crash, poď sa pozrieť. Rybka, že tu keby teraz skočím dole, proste skápem. No toto je jaká pekná pičo. Ne, kámo, ja viem, kto si. Prosím! You may summon me. You may summon me. Call me thrice. Call me twice, and I show you my big. Povedz mi, ohodnoť Cortexov fit od 1 do 10. Come on, it's easy. All too easy. It's easy. Ježiš, tutoriálik. Nani? Á, kámo, červík, vyzerá môj penis. Čavo rezignoval nad svojím osudom byť NPCčko, ja som ho proste odjebal. Like a birthday party, except the exact opposite. And look, Dobre, kámo. all of your friends are here. Dr. Cortex, you are magnificent. You are magnificent. No, strievaj. Toto sa deje, keď avkuješ. Táto hra má všetko, čo potrebuješ. Well, a power crystal. Some the buttons. Tomu ver. Crystal is mine. Keep back, you weak-minded fool. Avert your gaze or you'll go crystal crazy. Kamo, proste, ty si normálne mentálne jebli. Môžeš zahodiť. Počkaj, ja potrebujem na toto. Aha. Halo. Throw me over there. Trust me. We're pals, right? Throw me over there. Trust me. Čo vám to povedal, jak najväčší úchyl. Ruka či noha? Najlepšia vec. Dobre. Piču. On sa zasmiel a začal honiť rukou? How tiresome. You wanna play mind games? Okay, tough guy. Let's play mind games. This is the part where you run away screaming. Go on, run! Catch you later, Brainiac! The noble boar, the humble bumblebee. Kamu jak na ňo kúka proste. Totem hokum. Babo Genji. Kamo, dočka tam baka. Som bol skrčený. Kamo, proste spadne stroma typka. Pohode. Alebo týpek, neviem čo to je. Asi muž, keď nemá oné. Keď má holé cecky a nič tam není. Babo Genji, kamo. Čo ten Crash kurva spravil? Nechcem to vedieť. Áno, kámo, zabil ma dom. Cortex je tu proste... Dobrý ako kot. Give it to me! Tomu tebe zajebalo? We've been taking in the sights of Insanity Island here. Nice digs. So much to see, so much to destroy. Kamo, Čavo povedal niečo s tými ostrovmi a ja som mu rozumel. Nice digs. Nice digs. Ty pičo. El Diamando. Kaiten! Jutsu, nie Jutsu, plávať nevie. Má aj Byakugan. Ne, Crash má Sharingan. Of course, only I have the key. Observe. Follow me. I know another way.
To je proste piči. Neviem jak naozaj. Vyjebaný tučňak skurvený, kámo. Not. To som chcel, to bol skill, to nebolo omylom. The check bounced. Are you sure? Well, the past few years have kind of been slow. Wrath of Cortex didn't do as well as we'd hoped, and... Fish? Áno. Proste kámo, odjebal ho. Čo ti jebe? A jeho to, zabije ho to? Jeho sa to nedotklo? Nič mu to neurobí. Ocko tam a počkaj. Tu je! Aha, toto sa nehýbe. Aj to je dosť dobré. Á, teraz sa to zajebalo, ale predtým ne. Kámo, jakže zomrel? Doteraz mu nič nebolo, kámo, on vymýšľa. Free! Again! Crash and Cortex? I don't know whether to kiss you or kill you! Dobre, môj. Dobre. An evil greater than even yours threatens to destroy this world. No! That's my job! Come, we must make preparations for... It's probably for you. Čo to kurva? Trick or treat, trick or treat. Who are these evil upstarts? I've ruined the lives of so many. I can't be expected to remember them all. Such a big head! Such a tiny brain! If we deliver him to the evil twins, perhaps they will spare us. But they'll kill me! That's a risk I'm willing to take! Crash, I've been like a father to you. I created you, nursed you, tried to destroy you. So what do you say? With my mighty intellect and your vacuous stupidity, we'll be unbeatable! Think, Cortex, think! Aha. Ďalší bordel. Coming through! Ladies? Excuse me, madam. Are those real? Mother? Čo? Dobre, tu mamu zajebal celkom. Dva. Ja som to jadol. Ešte tam nejde. Ja som ten diamant preletel, robíš si piču? Dobre, som spokojný. Kamo, Dingo Dial si číta knihu. Honza. Engine. Kamo, potkaný. Tak si ho vyhoním, keď prejdem túto hru. To piče. Uj. To sa šminkol, ty kokot. Kamo. Na znakov som bol nesmrteľný. Potom si hra zmyslela, že vlastne nechcela, aby som bol nesmrteľný, tak som už nie nesmrteľný. Au. Fresh meat. Či jak to povie? Ah, yummy fresh meat for my pot. Oh, you and me, fresh meat for my pork. To bude. Kamo, to som ja. Kamo, čierny Andrew je celkom akože úved. Že proste... Dobre, mu zajebalo. Opa, jaké beko. Jak curry. Ja som sa utopil sám. Čavo si zahrá. Kamo, nerob si píču, že tá animácia ma zabila. Počúvaj, tá hra je proste príjem. Vyzerá jak Halkov kokot. Treba sa mi hýbať. Kamo, on ma nazval potkanom? Ja si radšej zostanem vždy v strede, ty kokot, že skade vyleze tento zelený šušeň skurvený, lebo ty kokot odjebe ma zase svojim oným károm. To potom sa naštam. Come along to the Psychotron. Kamo, najlepší. Skapal som. Odemič. Aha. A idem to the Psychotron. Monster! Let my brother go! My crystals! To je tak dobrá hra, čo ti jeb. I will... Boring! I shall crush you like the puny once you are. You are nothing to me, for I am the great and all-powerful Neo-Cortex. You infantile vermin! How dare you mock man and manipulate me? Rest assured, I will take my terrible vengeance upon... Yeah, whatever. Skip to the good bit. Týpci mu povedia, že je zbytočný a že nech drží hubu. Ja vieme hrať aj za ňoho ináč. Ješ futbalista. Kamo, pes s potkanom si tu honia kokoty. To je dobré, ne? Kamo, tu vzduchu, ať by si isto nikto nevšimol, povedz ty. I'm stuck! The greatest evil scientist in the world! Stuck in a pipe.
How could things get any worse? Beta, kde Cortex povie I'm stuck, je pík a ja som nevedel, že to tu je. Asi skápe, čo? Asi hej. Power Room Doom. Mám checkpoint. Kurva. Oh, nice. No, počúvaj. Čo ty skurvisi... Dobre, zoberá mi to život, keď skápe on. Aha, diamant. Nie, nezoberá, tak potom výborne. Kamo, zastrel tú pičovinu. A vystrelaj ty netopiera. Kamo, toto ti príde ako strelanie netopierov. Prosím. I have no idea what you just said. Jasné, že sa na neho nemôžem ulepiť, kámo. Som ma zožral. Dobre, chlapci, idem to tryhardiť. Dingo vymýšľa. Kámo, čo mu jebe? On má jaký moveset? Kámo, na cicinu som mu zakrútil. Vajcia som mu zahrčkal. On proste si mení smer, jak chce. No ja som bol vzduchu a čávo. Pičus, jebané potkany, kamo. Hygiena by to mala zatvoriť. Dobrá škola. Kamo, školník, čo vyzerá jak obsratá riť. Bežne školníci toto robia, kamo, s lampášmi. Chcel by som tu študovať aj ja, aj vy. Je mozog, vyzerá jak dildo. Aha, tu si niekto nepísal poznámky. Cortex. Classroom Chaos. Moderné žiarovky. Čo majú na tej škole, to je SBS-ka? By ma zaujímalo, čo týmto učia tí deti robiť. Čo, kto dokáže utiec zo školy, tak je najlepší. Kto takýmku padá? Nani? I'll take it from here. Som lepší Cortex za Cortex, názor? Môže ten karmier tam, kde chcem, však on nemá aim. Tam chodia prekrásne deti. Toto si nepamätám. Super, kámo, týpek je proste muž. Nina, my adorable young niece. My, you're getting big and sneaky. Put her there, little lady. I see they need some adjustment. Let me take a look. My airship! Without it, we're stranded! Tie it to something secure, I said. Hurry, Nina, or you'll miss the bus! Umilujem to. Táto ruka je presná, jak ja. Cortex. Nina, ukáž, čo sa naučila. Nina. Dobre, rozjebem všetkých. Cortex. Výborne, Nina. Dáme si popiči animáciu na Cortexovú vyjebanú vzducholoď, ktorú som videl už 10 krát. They found us! To the airship! Quickly! Quickly! Vyzerá to ako nechcený sex s tou opicou. Jak je tam spavnutá tá tučná kurva. Úplne T-pose, že klima samonne. Naozaj. You are in detention. Madam Amberly! So, Crybaby Cortex is all grown up. I see you found employment as a barber. I'm an evil scientist! A scientist of it. To me, you'll always be a little worm. Jak som si to vychutnal, povedz ty. Your fur is so soft and warm. Evil Crash! No! Lava. La. My daughter, niece! We must do something! Think, Cortex, think! Dáme si flashback. No chlapci, a ako je to teraz? Povedzte mi, je to neter alebo dcera? Tak toto by som si pozrel, ak to prešiel na tej Nine. Ale na Nine sa vidím jazdi lepšie, ako na Cortexovi. Toto je. O, to je easter egg, to bude outro penis jedného z nich. Let her go! Take me instead!
Ja si nepamätám, kde je ten aktivátor. Som tuto Jak založili rovnaký beh. Chlapci si idú Power Crystals, alebo nejaké svietiace dilda, čo ja viem. James Bond, James Bandicoot. Kamo, ono zútočí na dilde. Kamo, škáp! Červená. Zelená. Otvorbené, ty kokot. Moje mentálne zdravie je na toľko percentách, koľko mám životov v Crashovi. Červená. Takže ne. It's a little late to develop a conscience, Doctor. Koľko tomu som zabil? I don't care. Your failed experiment sent 2 innocent parrots to the 10th dimension! Now, playtime is over! Victor, Moritz, back in your cage, you naughty boys! You naughty boys. Áno, kamo, chcem to skipnúť, nedá sa. Dá sa? Dá sa skipovať cutscény, ja som to nevedel. Niečo ho napustilo. Aha, on sa napustil opicami a teraz ich strieka von. A teraz som v animácii, že do mňa môže stihnúť udreť dildom opica. Počúvaj, ja Cortexovi normálne otrhnem predkošku zubami. Kamo, super, honil som si. Yes. Kamo, Mecha Bandicoot. Mecha Bandicoot! Je to tam, ty kor... Let's get out of here! Oh boy! I love roast chicken! Well, this is one heck of an ending. Budeme sa tvoriť, že ich zjedol, alebo vyjebal? I never want to see your ridiculous face again! Where am I? What is this? Ak sa vám tento zostrih páčil, určite budem rád za like a odber, ak chcete vidieť podobné halúze naživo. Link bude dole v popise na moje sociálne siete. Vidíme sa tam. Čaute.